Urawari Minista Kagitene kama Profesa Jacob Kaimenyi augite kuri na gitumi gia aciari arume kwithirwo bakithingatira kithomo kia ana bao kenda gutigira ni bakumba na kiari ari ndene ya skuru mumuchini ja Nairobi. Kaimenyi augite aciari baekuru nibo bakaragataka bakuthingatira gwakwi mathomo ja ana bao bakiringithanwa na arume na gutana mbere na kuria aciari kuritana ana bao mikarie miega ndira barenja nontu bwa rutha. Anthony Kathenya gatwecho. Ule wale waziri wa kithomo, waziri wa migunda na nyumani atukambazido wa Kenya ndea Belgium kili thirikari ya Rais Uhuru Kenyatta Profesa Jacob Kaimenyi no walale mugano wa gitio kile mambura magucokia nkatho na kuruguri rathi bia junior secondary schools skuru ni atasia amuji muneno Nairobi. Skuru ilia ambililie bayo ni Amiru Joseph Kinyua na mwekoro wae Mere Kinyua. I'm very happy that we have now made another step to junior school, junior secondary school. So, and I'm very happy that it has been inaugurated by none other than our whole cabinet secretary for education, and a man who is very resourceful, both in his energy and thinking. Profesa Kaimenyi olono ambilitaga lile andeno kuthama kuma kimutaratara wa kithomo wa 844 na kuthike CBC kagitakala waziri wa kithomo ni augite na kinetwe matagere mala majukitwe ni thirikari gukinya CBC au ikinyite amwe nogu aluga jari no mpasiba mukire wega mutaratara ojo na kulia thirikari ithinambe kulaithire mathina mala makumira kili mutaratara ojo wa CBC na kumasairia wero. Gintu Kathenya gintu kionde nkwire rio kwambiria gintu kana kugarurira muthiire tio tububuthu no twita change ukauga kugarurira muthiire antu batikwira gwa muno no ntukwe mantu batwire bamenyeretie nugo nkuga janande batio tutemenyeretie gintu gitwa CBC mono usiza wazazi muchiari amenyeretie utigera ngwe aritani na aritwa we akarakande apana twana toitu twachiarire mukuru na mwekuru na ria twero tu watanire kenda tubatetheria bomba kwithwa bena skills kana uwezo bomba gwitedia tuburi kwatanira bega kwa bega bienda kuwa thirikari nigere muno inyaria twambiritie free primary education. Minister wa ari egitare basaitoti na inyamwira ari minister wa national treasury berere nyantu gutyombekeka kibakia abera ndabwira nandika gutere ma ukombekeka na itwambiriria yaujange ni historia inya CBC ndena ntuwete wamenye kwenda tuthina kidogo tuthina tu na tukatwachunkunwa tutegerebo wega na tukathira. Profesa Kaimenyi amonoguna ulitia jariba arume kugwatana balaba ekoro kile gukuria na bao gikithomo akiuga jariba inge barume batitindanagira na boleana bao bakuthina mbere kire kithomo. Kaimenyi aligwa mutaratara jwa CBC ulenda ngwataniro ya jariba baile rakire to muno imwana oku ikithomo kia mwana no kiwa kwa ule aciari bwetone arimu bwetone atongeri ba skulu jeje ko kenda uchokanira mathoganio ura skulu kageinya ura kenderea ukethiro tio ukauga na arua kwe ngombe ngwitite kwendiana atiania kana guntukonge ngombe tuge ngombe ya kuletera pesa nyingi muno ukauga nontu uwa okwanda mawega inyeku
ini ekethe ngitung'eku igita riake keja nontu keja kuthwa tina na bathomete nkwire muthikiria ukithwa tina na bathomete bwega ma ukona mundu. Muthomi ujo munene Profesa Jacob Kaimenyi ni acokete auria Jerry na anako arimu gitio na kugekarika lele kalikile kaunti ya Kakamega lia lile aibu nene na litibati gucokerwa rua rwende arigaria muno kuona aciari bakiumiria bageta cukuru bakagwata principal school ba mwenga ba mwekira ivo yeko tibia tude kudigia ndienda kurikania mtu wonde Kenya muzima we muritwa we muciari tweja arimu heshima woni na randa nyamuma kwa kwa daktari nembugire na aruo tugaga muciari ni omwana murungu baire na mtu akeja kwa murungu baire toma nkae wa heshima. Kuma muji munene Nairobi, Mbita Antony, Rangi wa Kathinya.